Ovo su odgovori na vaše pitanja koja sam mi poslala na Instagramu. Pitanje od Sunčice. Koliko dugo treniraš cheerleading? Ja cheerleading treniram 5 godina. Pitanje od Dragane. Koliko ti je trebalo da naučiš mušku špagu? Mušku špagu sam vježbala mjesec dana prije upisa jer sam mislila da se ne mogu upisati da ne znam mušku špagu. Pitanje od Ante. Što te nervira na treningu? Mirno pričanje. Pitanje od Marije. Koja ti je najdraža akrobacija? Moja najdraža akrobacija je salto unazad. I Anđela i Mija su postavile isto pitanje. Tko ti je najbolja prijateljica s treninga? Anđela i Mija. Možeš li izabrati koju jednu od njih? Sunčicu zanima znaš li zvijezdu bez ruku? Da, zvijezdu bez ruku sam naučila nedavno. Nataliju zanima da li bi jednog dana voljela biti trenerica? Da, naravno. Željela bi raditi akrobacije sa djecom i voditi ih na razna putovanja. Pitanje od Kristine. Koje ti je najdraže dizanje? Najdraže dizanje mi je twist up na drugu razinu. Hvala vam na svim vašim pitanjima sa Instagrama. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na naš YouTube kanal i pridružite nam se cheerleadingu. Pozdrav!